Kristo. Ladit wala madit mamegwa ni matin. Kare Manuel. Dinero mo pwede kang irikenyo. One come Paris Council, another sister here, iko miri makamegi. Kitong dulu Kristo wen before Yesu Kristo. Apo woman tek mi pino ka jollo, la tem makamegwa. Ati wiro doko pare ki Kenya. Chutawani kel widien pajo, kel la pajo. Ofuyu mate ada dami pino. Aten mamegwa Manuel, watiki yung twin, watika wanga. Mate ada da. Pitamani pajo tie, in pilat itim dugu wile wagang fuyu mate ada da. Dokte dok kuno chwal motwa. Wachi wan wajani ugwok in mabe achel ki nyaka mamegwa ugwok en mabe obim no chawo mede bibiru kalimu ti Kenya awinyi ni dwe mabiji wot Nairobi tie ana waye ni kiri ki jokala chambe wa kachera mena do ko be tarra pe ana ka punyo weni na ria dek no atimo mabe mede so we are kaki limme kitane be foi bino foi ke la tenga foi bene funyi na ten mabe kiro na nyute dong nene kompare foi matera dada duok modwa wachi wa margi yambero mar in kila tiero bote kede mabe anta bi lo mapo wano bini ni arme yom twin a foi roba begin maino timo mo mede wa pare do ka long man gin ma pere tek ma bot la twitch la timo bodwa ana lego nya lo a pek ching cha bet wen wari odako Kampala piamni diri no watiki cabinet meeting state house at tebe an kuna ye ka kama pok dit time ye so ka bir ka ken no perotier well ba mar lok me ken cabinet meeting ka tie ching baraja ki ching baraja pon lok dong anta lok parliament pon lok an lok cabinet direct kama diplomati ye kama gamu yor ana no tika konyo wa machal wa magabo tete winyo wa komario wajo ma wachere parliament no pero me guru tima tek so wa lok ka guru mi do wa billion para chel con billion para chel legi mio ki kede district Batwa kai aye ba ti motamo no yo wa ma raja da ma ake Kalongo ka enemy wo ke ba de chero ko bu karlo moyni no ke te me to be di wa kingi ma adi ade tiana wati na dit engineer ni kilengi ana lobby da pu dok chamo ko pa de moto bo yo ni ini ti ma raj tiki bi chako ke yu mo me gwa ni enemy feasibility study no tumo biya ne duma biya no to chok he dum tie wa ke furo ma bere da awa na bis center Kalongo e karta Dr. Buzoli ma ba lo cabinet wa chero ro ta kala tie twan ke as bishop da mage ta diro golo oda ni ke mi support Kalongo wa ke Yop Street ki dong lo ka furo guru ki wa ato ko bele ma lo ne ki gero da ato chile mabe bot gamente pe rio mo carro wa per ka negotiate ki jo be what ni ka twara gero o nyi mara yo ede ma ki ona lo ni ke kumatiri bino work ka la chere district headquarters ti go wa chile ti mana no mano yo ma chere ke gumbe ka kamara chele wi ora ku yue kamara chele lu kungi kujani bi onya mara me ye mi chaka ki Kalongo wa tega negotiating mi chere district do rat do toal mi o patone mi teke won mara mo we ye ma be gen be ye mi won mara me yo eno ni ki do ka wa ne on street ki Kalongo kan gu yobo ministry gu tero chente ki yobo tinka be ki mege gu wani pi ku be do mol chere ma tek ko na adu pere yon taw la na ani tikana wa taw la bu kere church ki budget we do ko wa chero pok bon yo ministry
wek yob bi ko mol dan tiga men gum mala ba mi wek ko logo kama the mette tiye kero lo apado ci wek kirika bi wek wu ti rache ti bere wek chere wek diro wo bede ci xé tere ci aw kere lo mi do lo bu katti bere ka lo ka match street lights pen di Kalongo bere ka lo ki minister manena lo ko match uye neki bi konyo wa mineno neki teru match ma be mete ke lo ko wa match street ba Kalongo ko be matie be ke street ko ka no ko ko reta ko ta tamone an pati ke lo ba po tikan be ke lo wa maka bega o bi a wo kede raw a ma be ba ta ne ni o rek tene na da tudu ni mala kuja mawatie poli i church atami tepe ko jog lone watamo ne ko hore ke tan atiem maka be wati ka biro long support mo mi we ko no ko tabe so wane kere wo mi support mo ke te gunya na ne ke wado we be wo be tabe fo e matera dada Minister Aceh keluar membeli bikin mapejo batien mo pimo jang lega mamejo enuni bedo local minister Akello Beatrice Akori ma ulogo i parish hall me Catholic Church mati Kalongo town unyoni Kalongo town council Yagago district minister kono ka wacha summarizing iri en wajani billion par chel ke million pe guru ma ke bi yubo kuna guru makalam be American priorities ma ke nen ki yubo kidong street lights ministry of local government tika mino ne wek ke kon ki street mikalam pe ko nen ma chol ana po yin me nen dok o bi make po mate kon kuman